Jawaharlal Nehru Institute of Medical Sciences Jennings Linkhat ke bagi Tragani Suba Annual Foundation Day amadi Jennings Dental College Linkhat ke bagi Mapalak Suba Foundation Day pangthokre. Ana layeng ki lamda Jennings Hospital na mangzil tharapa si afaba khongthang ama oibata natana afaba mahirui kaya ama se puthokpa ngamle haina Manipur ge Governor Ajay Kumar Bhala na haikre. Jennings के माइक्रोबायोलॉजी डिपार्टमेंट नाइट ड्यूटी टाव स्टाफ लेटबना टेस्ट तौनब सैंपल पेशेंट के मियो सिंगना अहांग टेबल दा सिनरे हाइडी अमसुंग मरी लेनब डिपार्टमेंट फील्ड दा सटबना लौमी सिंगदा पीब स्कीम लौ उदबा मी द पीब यावरे हाइना फुनाल मरिंगदगी नोमाइजिंग एरिया फार्मर्स एसोसिएशन के सेक्रेटरी थांगजा याइमना हाइक्रे खुरमजरी ISTV की पाव मियंग ताबीर सिंह तराम ओक्सरी हजी फाब की मरुब पाव संदों पीजरी अना लायंग की लमदा जेनिम्स हॉस्पिटल ना मांगजिल थारकपा सी अफब खोंगथांग अमा ओइबत नतन अफब माहिरे कया अमसु पुथोपा ngamle हाइन मणिपुर के गवर्नर अजय कुमार भालाना नुंगाइब फोंगदोखरे जवाहरलाल नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस जेनिम्स लिंखत के बगी तारागनि 5 सुबा एनुअल फाउंडेशन डे अमदे जेनिम्स डेंटल कॉलेज लिंखत के बगी 5 सुबा फाउंडेशन डे की थरमगा मरी लेना गवर्नर अजय कुमार भालाना फोंगदोखिबने जेनिम्स फैमिली न सिनना जेनिम्स के ऑडिटोरियम हॉल द पांगथोकिबा फाउंडेशन डे की थरम अदुदा हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के कमिश्नर कम सेक्रेटरी सुमन सिंह जेनिम्स के डायरेक्टर प्रोफेसर एल उसरानी सुसरु याखी थरम अदुकी मनुसन्ना नोंगिन हाइना मेंथोनबा कॉलेज मैगजीन थमसु फोंकी लोइनना देसिंगनि कुनगमरी कुनगमंगा दा पांगथोकिबा MBBS अमदि BDS एग्जामिनेशन सिंगदा मार्क ख्वाइदिगे वांगना फंगलखरबा इंस्टीट्यूट असिगे महिरु सिंगदा असम खुदोल पोत पिदने इकाई कुमनबसु उतखे थरम अदुगा मरी लेनना गवर्नर अजय कुमार भाला ना मखा तारदुना हौखिबा सही सिंगदा इंस्टीट्यूट असना अना लायंगी लमदा मियाम के सेवा तौरिबा असिगी मथकता हाई सिंगलबा महिरु कया पुथोक्तुना लमदम असिगी अना लायंगी लमदा मांगजिल थादुना असोब थौदांग लौरी मसिदा नतना इंस्टीट्यूट असना नेशनल अमदि स्टेट की थाकता पांगथोप हेल्थ प्रोग्राम सिंग सरुक यादुना मतम की ओइबा मियाम के याइफनबा लाकबा अना लायंगी खोंगथांग सिंगसु मियामदा यौहंदुना लेप्तना संगसिलकलिबा खोंगथांग असना हेना सिंगथानिंगाई अमसु ओइरे इंस्टीट्यूट असिगी मतुंग तारकपा मतम सिंगदसु हेना अफबा महिरु कया पुथोप खक नतना अना लायंगी लमदा हेना खुमांग साउसिनबा अमदि स्टेट असिगी मिंगसका लोइनना मियाम की याइफनबा थबक सिंग तौरपु ओइसनो इंस्टीट्यूट असिगी लैदिबा डॉक्टर नर्स पैरामेडिकल स्टाफ एलुमनी अमदि महिरु सिंग खुदिमक पसु थागरपा फोंगदोखी Looking to the future, it's imperative that Jennings to continue strengthening its academic standards, research capabilities, and specialized healthcare services while embracing digital health and technological advancements. Always an institute is known by the research papers it published. By AIIMS Delhi had made such a big name. It was only AIIMS to begin with, and it's been a very old institution. So doctors, the professors and all have been working and publishing lots of papers. So I would expect that JNIMS, being a state government institute, should endeavor to reach at par with institutions like those, and we may do better. With sustained support from government and collective dedication of all stakeholders, I am confident that the institution will achieve greater excellence and wider recognition. अमरमदा जेनिम्स की माइक्रोबायोलॉजी डिपार्टमेंट नाइट ड्यूटी टाव स्टाफ कनासु लेटबना टेस्ट तौनब सैंपल पेशेंट के मियो सिंग अहांग टेबल द सिनरे हाइरे डॉक्टर की पक्ता मचुंग इन नर्स न ब्लड सैंपल अमदि अटै सैंपल सिंग लौरगा टेस्ट की दमकता पेशेंट पार्टी द माइक्रोबायोलॉजी डिपार्टमेंट थिलहली पेशेंट पार्टी न टेस्ट की रिजल्ट की मचुंग इन अनाबिगी लाइबक लेपदोरिबनि हाइना मिपाइना चलगा टेबल अहांग अमगी मथकता सैंपल थमलंबा रिजल्ट सु रिजल्ट थमफम ट्रे अमदिगी मसा मसाना खलगा पुनरे हाइरे थवंग असना डिपार्टमेंट सी मपू पांद्रबा निमिदांग द मथौ तौद्रबरा हाइबा वाफम लाकले निमिदांग द मथौ तौद्रगना निमिदांग द टेस्ट की दमकता करीगे थारिबनो हाइबा वाफम पेशेंट पार्टी खरना फोंगदुरकले मरी लेनब डिपार्टमेंट फील्ड सटबना लौमिसिंग पीब स्कीम लौ उदबा मीद पीब यावरे हाइना फुनाल मरिंगदगी नोमाइजिंग एरिया फार्मर एसोसिएशन के सेक्रेटरी थांगजा याइमना ISTV न्यूज दा फोंगदुरकले मसागे किहो माइपाना थादिबा थांगजा याइमना लौमिसिंग दा कानब पीब स्कीम कया पिरमदाइदा मरी लेनब अथॉरिटी न फील्ड सटना वेरिफिकेशन फील्ड सतुना वेरिफिकेशन तौहनिंगे लौ उदबा मियो सिंग स्कीम की कानबा पीखिबना असेंग लौमिसिंग दा नुंगाइ हंदे हाइरे हिरम असदा पाउदम अमा
ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯊꯥꯖꯔꯤꯕ ꯀꯤꯍꯣꯝ ꯑꯁꯤ ꯇꯁꯦꯡꯕꯃꯛꯀꯤꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯣꯃꯥ ꯗꯤꯄꯥꯔꯠꯃꯦꯟꯠꯅ ꯍꯣꯔꯇꯤꯀꯜꯆꯔꯒꯤ ꯃꯈꯥꯗ ꯄꯤꯊꯈꯤꯕ ꯆꯥꯔ ꯃꯌꯥꯝꯅꯤ ꯁꯤꯗ ꯊꯥꯔꯤꯕꯁꯤ ꯑꯅꯝꯕ ꯑꯩꯅ ꯊꯥꯖꯔꯤꯁꯤ ꯍꯩꯅꯥꯟ ꯌꯥꯎꯔꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯇꯤꯡꯈꯪ ꯄꯥꯟꯕ ꯌꯥꯎꯔꯦ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯐꯥꯔꯃꯔꯁꯤꯡꯒꯤ ꯑꯃꯗꯤ ꯗꯤꯄꯥꯔꯠꯃꯦꯟꯠꯁꯤꯡꯗ ꯔꯤꯀ꯭ꯋꯦꯁ ꯇꯧꯖꯕꯗꯤ ꯐꯤꯜꯗ ꯆꯠꯄꯤꯔꯦ ꯍꯥꯏꯔꯒ ꯐꯥꯔꯃꯔꯁꯤꯡꯒ ꯎꯅꯔꯦ ꯍꯥꯏꯔꯒ ꯀꯔꯤ ꯀꯔꯤ ꯊꯥꯕ ꯀꯔꯤ ꯀꯔꯤ ꯋꯥꯠꯄ ꯀꯔꯤ ꯀꯔꯤ ꯏꯟꯀꯟꯚꯤꯅꯤꯌꯦꯟꯁ ꯂꯩꯕ ꯑꯋꯥꯕ ꯐꯥꯔꯃꯔꯒꯤ ꯑꯋꯥꯕꯁꯤꯡꯗꯨ ꯇꯥꯟꯅꯔꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯗ ꯃꯇꯦꯡ ꯈꯖꯤꯛꯇꯪ ꯄꯥꯡꯕꯤꯕ ꯑꯃꯗꯤ ꯐꯤꯜꯗ ꯆꯠꯂꯒ ꯀꯔꯤꯝꯁꯨ ꯇꯧꯔꯝꯗꯕ ꯄꯣꯠꯇꯨꯗꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯐꯥꯏꯅꯥꯟꯁꯤꯌꯦꯜ ꯑꯦꯁꯤꯁꯇꯦꯟꯁꯒꯨꯝꯕ ꯄꯤꯕꯤꯗꯕ ꯍꯥꯏꯕ ꯄꯣꯠꯁꯤ ꯇꯧꯕꯤꯔꯝꯃꯒꯅ ꯃꯥꯒꯤ ꯄꯤꯐꯝ ꯊꯣꯛꯄ ꯈꯔ ꯁꯔꯀꯥꯔꯒꯤ ꯃꯇꯦꯡ ꯄꯥꯡꯕꯤꯕ ꯍꯥꯏꯕꯗꯨ ꯑꯩꯅ ꯏꯁꯥꯅ ꯑꯩꯒꯤ ꯑꯥꯎꯟ ꯔꯤꯀ꯭ꯋꯦꯁꯅꯤ ꯑꯩꯅ ꯄꯥꯝꯖꯕꯅꯤ ꯑꯩ ꯏꯁꯥꯈꯛ ꯅꯠꯇꯕ ꯑꯇꯣꯞꯄ ꯃꯤꯁꯤꯡꯁꯨ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯍꯩꯅꯊꯣꯛꯈ꯭ꯔꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯪꯂꯩꯄꯥꯛ ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯄꯣꯠꯊꯣꯛꯁꯤ ꯅꯣꯡꯃ ꯅꯣꯡꯃꯒꯤ ꯁꯨꯝ ꯍꯟꯊꯔꯛꯀꯗ꯭ꯔꯥ ꯍꯥꯏꯅ ꯁꯨꯝ ꯈꯟꯖꯩ ꯗꯤꯄꯥꯔꯠꯃꯦꯟꯠꯒꯤ ꯈꯪꯅ ꯆꯥꯟꯅꯕ ꯍꯥꯏꯕꯃꯛꯇꯤ ꯑꯩ ꯍꯥꯏꯕ ꯉꯝꯗ꯭ꯔꯦ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯏꯁꯥꯃꯛꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯈꯨꯟꯗꯁꯨ ꯃꯉꯥꯏ ꯁꯪꯒꯥ ꯂꯩꯕ ꯃꯤ ꯍꯥꯏꯒꯗ꯭ꯔꯥ ꯀꯔꯤ ꯍꯥꯏꯒꯗ꯭ꯔꯥ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯕ ꯄꯣꯠꯇꯨ ꯇꯨꯡꯗꯗꯤ ꯇꯧꯍꯟꯅꯤꯡꯗꯦ ꯇꯨꯡꯗ ꯍꯧꯒꯠꯂꯤꯕ ꯑꯉꯥꯡꯁꯤꯡꯒꯤ ꯁꯤꯒꯨꯝꯕ ꯋꯤꯂꯤꯡ ꯂꯩꯕ ꯀꯥꯡꯕꯨꯁꯤꯡꯒꯤꯗꯤ ꯑꯗꯨ ꯎꯔꯨꯔꯒ ꯍꯦꯟꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯗ ꯈꯨꯗꯣꯡꯆꯥꯗꯕ ꯑꯃ ꯂꯥꯛꯀꯗ꯭ꯔꯥ ꯍꯥꯏꯅ ꯁꯨꯝ ꯈꯟꯖꯕꯒꯤꯅꯤ ꯄꯥꯝꯕꯤꯁꯤ ꯆꯥꯎꯔꯥꯛꯅ 72,000 ꯃꯨꯛꯀꯤ ꯁꯦꯄ꯭ꯂꯤꯡ ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ ꯆꯥꯔꯥꯗꯤ ꯊꯥꯈ꯭ꯔꯦ ꯑꯩꯅ ꯂꯣꯏꯅꯃꯛ ꯍꯧꯋꯦ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯍꯣꯏ ꯃꯔꯛꯇ ꯈꯔ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯀꯔꯤꯁꯤꯔ ꯃꯥꯒꯤ ꯊꯥꯔꯤꯕ ꯀꯩꯅꯣꯗ ꯀꯛꯄꯗ ꯌꯥꯝ ꯅꯧꯅ ꯀꯛꯈꯤꯕ ꯈꯔ ꯂꯩ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯎꯆꯤꯅ ꯈꯔ ꯆꯥꯊꯠꯄ ꯈꯣꯠꯄ ꯃꯔꯛꯇ ꯈꯔꯗꯤ ꯂꯩ ꯑꯗꯨ ꯂꯩꯇꯕꯗꯤ ꯅꯠꯇꯦ 10-30ꯗꯤ ꯑꯗꯨꯝ ꯁꯤ ꯂꯝꯗꯝꯁꯤꯗ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯑꯩꯒꯤ ꯏꯆꯤꯜ ꯏꯅꯥꯎ ꯂꯥꯏꯔꯤꯛ ꯂꯥꯏꯁꯨ ꯍꯩꯔꯕ ꯀꯥꯡꯕꯨꯁꯤꯡ ꯊꯕꯛ ꯐꯪꯗꯦ ꯍꯥꯏꯅ ꯑꯋꯥꯕꯗꯨꯗꯤ ꯑꯩꯒꯤ ꯏꯁꯥꯒꯤ ꯋꯥꯈꯜꯂꯣꯟꯗ ꯂꯩꯍꯟꯅꯤꯡꯗꯦ ꯃꯔꯝꯗꯤ ꯐꯥꯔꯃꯔ ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯅ ꯑꯃꯗꯤ ꯏꯟꯇꯔꯄ꯭ꯔꯤꯅꯔ ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯒꯦ ꯍꯥꯏꯅ ꯈꯜꯂꯗꯤ ꯁꯔꯀꯥꯔꯒꯤ ꯊꯕꯛ ꯉꯥꯏꯗꯕꯤꯗ ꯑꯩꯅ ꯇꯧꯕ ꯉꯝꯕ ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯤ ꯃꯇꯝꯗꯤ ꯃꯣꯗꯔꯟ ꯇꯦꯛꯅꯣꯂꯣꯖꯤꯅꯤꯅ ꯄꯣꯠꯊꯣꯛ ꯌꯥꯝꯅ ꯄꯨꯊꯣꯛꯀꯦ ꯍꯥꯏꯔꯕꯁꯨ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯃꯣꯗꯔꯟ ꯇꯦꯛꯅꯣꯂꯣꯖꯤ ꯃꯌꯥम ꯂꯩꯕꯅꯤꯅ ꯅꯤꯁꯥ ꯄꯥꯁꯥꯗ ꯉꯥꯎꯕꯩ ꯁꯔꯨꯛꯇ ꯑꯩꯅ ꯉꯝꯖꯕ ꯊꯕꯛ ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ ꯐꯥꯔꯝ ꯇꯧꯕ ꯑꯣꯏꯔꯣ ꯀꯔꯤ ꯇꯧꯕ ꯑꯣꯏꯔꯣ ꯑꯗꯨꯗ ꯑꯣꯏꯅ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤ ꯃꯥꯏ ꯑꯣꯟꯁꯤꯟꯍꯟꯅꯤꯡꯕ ꯋꯥꯐꯝꯁꯤ ꯊꯝꯖꯅꯤꯡꯉꯤ ꯇꯣꯉꯥꯟ ꯇꯣꯉꯥꯟꯕ ꯍꯣꯔꯇꯤꯀꯜꯆꯔ ꯗꯤꯄꯥꯔꯠꯃꯦꯟꯠ ꯑꯣꯏꯔꯒꯁꯨ ꯑꯦꯒ꯭ꯔꯤꯀꯜꯆꯔ ꯗꯤꯄꯥꯔꯠꯃꯦꯟꯠ ꯑꯣꯏꯔꯒꯁꯨ ꯁ꯭ꯀꯤꯝ ꯑꯃꯒꯤ ꯂꯥꯛꯏꯕ ꯁꯦꯟꯐꯝꯁꯤꯡ ꯑꯗꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯑꯣꯐꯤꯁꯤꯌꯦꯜꯁꯤꯡꯅ ꯃꯁꯛ ꯈꯪꯉꯕ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯐꯤꯜꯗ ꯆꯠꯂꯒ ꯀꯤꯍꯣꯝ ꯊꯥꯏ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒꯅ ꯑꯗꯨ ꯊꯥꯏ ꯑꯗꯥ ꯊꯥꯏꯅ ꯊꯤꯗꯣꯛꯑꯒ ꯃꯗꯨꯒꯤ ꯃꯇꯤꯛ ꯆꯥꯕ ꯃꯇꯦꯡ ꯑꯗꯨ ꯄꯤꯕꯤꯌꯨ ꯍꯥꯏꯕ ꯋꯥꯐꯝ ꯑꯁꯤꯅꯤ ꯂꯝꯈꯥꯡꯗ ꯂꯧꯕꯨꯛ ꯌꯧꯗꯕꯤꯗ ꯂꯧꯃꯤ ꯌꯧꯗꯕꯤꯗ ꯂꯧꯃꯤ ꯁꯥꯕꯁꯤꯡꯒꯤ ꯈꯨꯠꯇ ꯆꯪꯍꯟꯈꯤꯕꯁꯤꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯇꯨꯡꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯃꯥꯡꯖꯕ ꯀꯌꯥ ꯂꯥꯛꯀꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕ ꯋꯥꯐꯝ ꯑꯁꯤ ꯃꯈꯥ ꯇꯥꯅ ꯐꯣꯡꯗꯣꯛꯂꯛꯂꯤ ꯖꯤꯕꯟ ꯀꯣꯟꯁꯪꯒ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯄꯥꯎꯗꯝꯖꯔꯤꯕ ꯅꯤꯡꯊꯧꯀꯔꯝ ꯁꯅꯥꯖꯥꯎꯕ ꯃꯤꯇꯩ ꯐꯨꯅꯥꯟ ꯃꯔꯤꯡ ꯈꯨꯟ ISTV ꯅ꯭ꯌꯨꯁ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯊꯣꯛꯂꯤꯕ ꯏꯔꯥꯡ ꯑꯁꯤꯗ ꯆꯤꯡ ꯑꯃꯗꯤ ꯇꯝ ꯇꯣꯈꯥꯏꯅ ꯇꯥꯅꯕ ꯁ꯭ꯇꯦꯠꯀꯤ PR ꯂꯩꯉꯥꯛ ꯑꯃꯗꯤ ꯁꯦꯟꯇ꯭ꯔꯦꯜ ꯒꯚꯔꯟꯃꯦꯟꯠꯅ ꯁꯤꯜꯂꯕ꯭ꯔꯥ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯆꯤꯡꯅꯗꯕ ꯉꯝꯗꯦ ꯍꯥꯏꯗꯨꯅ ꯋꯥꯕꯒꯥꯏ ꯑꯦꯁꯤꯗ ꯑꯅꯤꯔꯛ ꯀꯦꯟꯗꯤꯗꯦꯠ ꯑꯣꯏꯈꯤꯕ ꯃꯌꯦꯡꯕꯝ ꯔꯟꯖꯤꯠꯅ ꯃꯍꯥꯛꯀꯤ ꯋꯥꯕꯒꯥꯏ ꯇꯦꯔꯥ ꯎꯔꯛꯇ ꯂꯩꯕ ꯌꯨꯝꯗ ꯄꯥꯎꯃꯤꯁꯤꯡꯒ ꯎꯅꯕꯗ ꯍꯥꯏꯈ꯭ꯔꯦ ꯃꯥꯅ ꯃꯈꯥ ꯇꯥꯗꯨꯅ ꯇꯝꯄꯥꯛꯀꯤ ꯃꯐꯝ ꯈꯨꯗꯤꯡꯃꯛꯇ ꯂꯩꯕ ꯈꯨꯜ ꯉꯥꯛꯄꯁꯤꯡꯗꯤ ꯈꯨꯠꯂꯥꯏ ꯂꯣꯏꯅ ꯂꯧꯈꯠꯂꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯆꯤꯡꯗꯗꯤ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯕ ꯌꯥꯗꯕ ꯈꯨꯠꯂꯥꯏ ꯈꯔ ꯈꯣꯝꯒꯠꯄ ꯅꯠꯇꯅ ꯑꯌꯥꯝꯕ ꯁꯔꯨꯛꯇꯤ ꯀꯨꯀꯤ ꯈꯨꯠꯂꯥꯜꯍꯧꯕꯁꯤꯡꯅ ꯏꯐꯣꯡ ꯐꯣꯡꯅ ꯄꯥꯏꯗꯨꯅ ꯆꯠꯂꯤ ꯃꯁꯤꯗ ꯁꯦꯟꯇ꯭ꯔꯦꯜ ꯐꯣꯔꯁꯁꯤꯡꯅ ꯀꯔꯤꯃꯠꯇ ꯍꯥꯏꯗꯦ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ DGPꯅ ꯆꯨꯔꯆꯥꯟꯄꯨꯔꯗ ꯁꯦꯀ꯭ꯌꯨꯔꯤꯇꯤ ꯔꯤꯚ꯭ꯌꯨꯒꯤ ꯃꯤꯐꯝ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯄ ꯍꯦꯛ ꯍꯜꯂꯛꯄꯒ ꯀꯨꯀꯤ ꯈꯨꯠꯂꯥꯏ ꯄꯥꯏꯕꯁꯤꯡꯅ ꯃꯤꯆꯝ ꯃꯤꯌꯥꯝꯗ ꯑꯃꯨꯛ ꯍꯟꯅ ꯅꯣꯡꯃꯩ ꯀꯥꯞꯄ ꯍꯧꯔꯛꯂꯤꯕ ꯑꯁꯤ DGPꯒꯤ ꯈꯣꯡꯆꯠ ꯑꯗꯨ ꯃꯤꯆꯝꯗ ꯅꯣꯡꯃꯩ ꯀꯥꯞꯄ ꯌꯥꯕꯒꯤ ꯑꯌꯥꯕ ꯄꯤꯔꯕ꯭ꯔꯥ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤ ꯆꯤꯡꯅꯩ ꯏꯔꯥꯡꯅ ꯃꯔꯝ ꯑꯣꯏꯗꯨꯅ ꯆꯍꯤ 2.5 ꯍꯦꯟꯅ ꯃꯌꯨꯝꯗ ꯍꯟꯖꯤꯟꯕ ꯉꯝꯂꯨꯗ꯭ꯔꯕ IDPꯁꯤꯡꯅ ꯃꯁꯥꯒꯤ ꯃꯌꯨꯝꯗ ꯍꯦꯛ ꯆꯪꯕ ꯍꯧꯔꯛꯄꯒ ꯀꯨꯀꯤ ꯈꯨꯠꯂꯥꯏ ꯄꯥꯏꯕꯁꯤꯡꯅ ꯑꯃꯨꯛ ꯍꯟꯅ ꯑꯦꯇꯦꯛ ꯇꯧꯔꯛꯄꯒꯤ ꯊꯧꯑꯣꯡ ꯑꯁꯤ ꯂꯩꯉꯥꯛ ꯑꯁꯤꯅ ꯇꯔꯥꯏꯅ ꯂꯧꯐꯝ ꯊꯣꯛꯇꯦ ꯊꯧꯗꯣꯛ ꯑꯁꯤꯗ ꯁꯦꯟꯅꯕ ꯈꯨꯗꯤꯡꯃꯛ ꯐꯥꯒꯗꯕꯅꯤ ꯂꯩꯉꯥꯛꯀꯤ ꯃꯥꯏꯀꯩꯗꯒꯤꯁꯨ IDPꯁꯤꯡꯕꯨ ꯃꯌꯨꯝꯗ ꯆꯪꯍꯟꯕ ꯍꯧꯕꯒꯤ ꯃꯦꯗꯤꯌꯥ ꯃꯃꯥꯡꯗ ꯁꯦꯀ꯭ꯌꯨꯔꯤꯇꯤ ꯇꯧꯔꯒ ꯄꯨꯔꯒ ꯃꯐꯝ ꯑꯗꯨ ꯌꯧꯔꯕ ꯃꯇꯨꯡꯗꯅ ꯁꯦꯀ꯭ꯌꯨꯔꯤꯇꯤ ꯌꯥꯎꯗꯅ ꯊꯝꯂꯝꯕꯒꯤ ꯊꯧꯑꯣꯡ ꯑꯁꯤ ꯃꯈꯥ ꯇꯥꯅ ꯇꯧꯕꯤꯒꯅꯨ ꯍꯥꯏꯈꯤ ꯁꯦꯀ꯭ꯌꯨꯔꯤꯇꯤꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗ ꯅꯩꯅꯔꯨꯔꯦ ꯍꯥꯏꯕꯒ ꯀꯨꯀꯤ ꯃꯤꯂꯤꯇꯦꯟꯁꯤꯡꯅ ꯇꯣꯔꯨꯡ ꯕꯪꯒ꯭ꯂꯥꯗ ꯑꯦꯇꯦꯛ ꯇꯧꯔꯛꯈꯤꯕꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯍꯤꯗꯟ ꯑꯦꯖꯦꯟꯗꯥ ꯂꯩꯕ꯭ꯔꯥ ꯍꯥꯏꯕ ꯋꯥꯐꯝꯁꯤꯃ ꯃꯁꯤ ꯒꯃꯦꯟꯅ ꯃꯁꯤꯁꯤ ꯑꯊꯨꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯄꯕ꯭ꯂꯤꯛ ꯃꯌꯥꯝꯗ ꯃꯁꯤ ꯁꯦꯡꯗꯣꯛꯄꯤꯌꯨ
मसी नतब तारदी तंपाकी लमदा मपुंगैना मैतैगी लेरिबा सीओसो म्याम तंपाकी सीओसो म्याम स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन म्याम न तौरपा एजिटेशन म्याम दा अखोई मपुंग फाना सौगनबैदमक रेडी दलै कुकी मिलिटेंट सिंसे खुदकता फाबियु मखोइदा अकन बे एक्शन लौखपियु ऑपरेशन अचौबा तौब मखोइना पाइब खुलाई म्याम सिंसे सि लौखपियु सेंट्रल गवर्नमेंट मसी मुन्ना खनबिरकंदा नाकल अनिमकी यांकन सोल्यूशन पुबियु हाइबसिंग असि मीडिया की थोंदा आई थमजरी Manipur Yellow Forum Mutanaba India Government Cookie Manipur Thambani Haiduna Mayang Infal Apunba Nupi Luki Secretary Rebecca Layman Fongokre Wafam Masahi Ani Makarom Relief Kiamta Sangjapam Lauduna Lek Lava Matunda Torbung Rongi IDP Cinema Samasagi Yumda Hek Hanjinba Horopada Narang Ikang Kanghodana Cookie Lalobus na Torbungda Bom Taret Dana Nomai Maru Sani Rom Hena Kaptuna Numidangda Akan Mamuong de Etek Satarakpa Tawongbo Yanindaba Fongdopo Wenamayang Infal Apunba Nupi Loop Amadi Prabhapati College Hang Relief Camp Talaiba IDP Singa Mayang Infal the Kongjang Sangsin Kibada Fongdo Kibane Manamaka Taraduna Hai Kibada Kukilalobo Singa Inda Government Security Singa Nume Kapna Kibal Labra Karigidamakta Makoiga Su Taunariba Sugi Namade Inda Government na Pizang Ama Tambagi Wafam Masi Ipong Ponglabo Wafam Ama Oire Haiduna Oire Aduna Pia Lengak Laktringaida Aikoi Kari Koi Kariba MLA Mantri Singse Mapam Amata Wafam Amata Pongdo Pangamdre Makoisi Yamna Sole Aduna Aikoi Punna Punsilaga Kari Toksige Kanasi Haike India government ka cookie ga kaidongoi lan songnaki cookie ga India government ga no mo lan songnaki daba koi terrorist kangbu amaga su dong noi manam na karino chijo dum ipong pong na phijang na man khallaga thambagi wani India government na cookie chemani India government na Manipur lo shana bagi damakta Manipur da cookie thambani abo apam je akoi chauthong na hajari MLA mayam jina ngasi bawji da wa hai je ama baw thambangam de bo mose sumati chole ba masi oi tar gadi hujik cha khoi je Manipur da lai riba praja khoi punamak che apun bagi oina kari tawji ge abo apam jim tanga khana minaji abo apam thamjari Cookie Kulai Piper Singa Hokiva Tha Sige Tarataruki Nimidanga Pagaksaw Ikai Amadi Torbungda Bom Yauna Nomai on Kaya Kabla Kiva Tawombu Akanba Monga Kandiam Tobaga Luinana Maduda Sianaba Singi Matakta Pia Lenga Asina Atubada Exxon Lokot Kadabani Haina Ngasi Tawal District Leva Tongan Tungan Melup Singa Sinduna Tawal Melagron Lambi Tanghai Tingduna Wakat Kongjang Sangsin Kre Tawal Imakatil Matak Maka Tawal District Apunba Ima Sing Laisang Tem Kong Manung Maira Paibi Atopam Maira Paibi Ilup Amade Togdam Maning Laikai Irong Lema Panthuibina Sindana Sata Kiba Wakami from Aduda Sarup Yakibe Universal Mothers Organization UMO Tabalgi Secretary Okram Manorama Debina Hausi Pali Balengak Asina Santi Hanzile Haduna Tampaki Mafam Singda Noma Kangdana Counter Stars Kaya Togduna Mioika Paba Punbigi Tabak Satari Adubo Hanjana Hanjin Awaba Mayok Naraba Rajana Duna Ladiba IDP in the Mayumda Hanjinba Horpada Cookie Kulai Piper Singna Bom Yano Nomade on Kaya Kapsindana Hanabo Honorak Liba Honorak Lava Fabada Pia Lengak Asina Tumina Lesson Ba Asi Tamu Sokna Nuhaiti Haike Nongmai kapsandana bom taudana tauriba asida ngasi panbiriba aikoigi PR na kari haina lobiriba ge masida equality gi oiba wakhalon thambiraga ngasi mak thoiba thodok asida senariba adugum laba mioi sing aduga maduda sijanariba khuchu kulai sing du amatta watana athuba matamda phagat pirakwa taragadi aikoina aduki matik harau jagani aduga aikoigi apen basu laigani madu natabida adugi onna tainabada makoigi tonganba policy program ama sillaga tawbirakwa oitaragadi akoi Thoban district isu apunbagi oina masi fully condemn tawbaga loinana makhata ba khongjang kaya changjananabagi damakta akoi sem saduna laijagani Torbung Banglada Masage Mayumda Hanjinduna Tangdu Laitana Laizana Bahona Zariba IDP Singda Nomai Bom Kapsunduna Aki to Zingba Pahun Kibabo Piendaba Amadi Yaning the Bafongdo Tuna Narang Namidang Maite Community Joint Coordinating Committee Waito Kiam Sifai Haukamadi Waitogi Women Twingna Babu Bazar Katel Mamang Nasan Highway 102 that talk to Nakolaukia Laukre Kongzang Aduda Miyamna PR Government Kian Thong Yaning de IDP Singda Nomai Bom Caption Yaning de IDP Singda Awaba Pibigano Government na Atubada Santi Purakadabani PR Laibagi Wahan Tok Laitre Habo Kolaukaya Lauke Saruk Yakibi Eke Chitre Story Kobi Women Wingi member Amana Fondropada Lesing Kungo Homdoi Degi Kangodana Tolak Pakusem Gelanasida Yelomi Ozeriba Maite Furubasibo Tongan
aton ata amagumna amadi ngakpi senbinaba kana ama leitrabagumna kayarak hanthana yengbikre ngasisu IDP sing asina mayumda leijaduna tangdu leitana leina bohona jerakpa matamasidasu numai kapsinduna aki akhang pibire hana leidamba lengak aduna ngakpi senbiba ngamdre haiduna PR thamdilakliba asidasu PR lenga asina maite simbo ngakpi ba senbiba ngamdre India lengakna maite simbo ngakpi senbibagi mahutta orpi nebibagi thong asi yamna hemankre PR lenga asina miyambo ngakpi senbiba ngamloidabo oirabade miyamda khulai sinabiro aikhoi isana isabu amadi isagi iramdam asi ngaksarage haina pendaba kaya phongdokladuna leiriba PR ge lengak asina athubada IDP simbo masagi mayumda tekta kaidana hanjinba yanaba akan mathorang lokhotpio aikhoi ge leiriba MLS nasu masagi pham konduna leibagi mahuta praja singa punna saminaduna IDP singna mayumda hanjinduna leiba yananaba sangsinba khongjangda saruk yagadabani haike PR gi lengak paibiriba lengak wai singasina ta daba taragadi ngasi maksu hanagi hoji kaduna leiramba akoigi MLA singju adugongraba Delhi gi lengak ki makhada leibagi mahota nakhoiju athuba matamda nasana resign tawduna akoi tangdu leitaba Manipur ama woina na bohona ba matamda akoi punna changjan minaduna nakoi na mamang tharaga akoi gi Manipur ase kanbagi matam ado hento bani haibache ngasigi praja khuding mangna kholau amatta woina pendabagi kholau do akoi hanjal laujari bache hek akoi gi ningba thongdriba phawa akoi bu tangdu laita ba iramdam ama woidriba phawadi akoi gi kholau ase kaidong da haloi haba wafam ase ngasigi lengak boising asida biar gi lengak sidda akoi yamna pendabagi kholau do akoi matang asida thamjabane Maitayna isagi yumda sangbada kuki khulai paibasingna nomai bom kapsinduna landarakpa taragadi aikhoigi lamdam khunai asi karamba phiyamda leiribage kanagi makhada leiribano aikhoi asumna kayam kuina leikhigani tamdana lo ama chatpa singdana lo ama chatpa asigumba thausil thorang asi yaningde sing amadi tam ani makta manaba lo salhalu thokiba irang asida mayumda hanjinduna khunda leitaba hauraba phogawsau ikhaigi miyamda kuki khulai paibasingna nomai amadi bom kapsinduna landabagi thawong yaningde thokiba irang aduna maram waraga khulngakpa yauruba maitaygi misam kaya Central Forcing amadi State Forcing na phaba punba yaningde Central Forcing leina misam maitai singda nomai amadi bom kapsinba yaningde haiduna Bishnupur District ke Kumbi FC gi manungsanba wanguda Kaitel da pangchopa wangu gi club taruki area da leidiba wangu apunba ima mera paibi singna sinduna nimidang da khutta mera paijna sangsilaki ba khongjanga saruk yakibi ima singna phongdokibane wangu apunba gi ima singna wangu parking Kaitel da human chain amasu semduna thokibi irang asida mayumda hanjinduna khunda leita ba hawra phagaw sab ikai gi praja singda kuki khulai paibi singna nomoi amadi bom kapsinu landa bagi thawong yaningde thokibi irang aduna maram oraga khulngak pa yawrba maitai gi misam kaya Central Forcing amadi State Forcing na phaba punba yaningde Central Forcing leina misam maitai singda nomai amadi bom kapsin yaningde sing amadi tamda manaba luas lu haibana singba kholau kyasu lauki khongjang aduda wangu higher secondary school amadi wangu mayai lekai community hall amadi wangu salung khong upper primary school da halibri lip kem ta hang leiriba IDP sing saruk yake khongjang aduda saruk yake bi wangu mayai lekai dege loktom bam ombi tombi ko bi mera pai bi lu singbi amana isagi iramdam isagi khongjangda yumda sangbada kuki sina khut pa ngamliba asi kuki maitaida manadaba miyang amamam thambakini hairaduna mayumda hanjinjaraba IDP singda kuki khulai pabasina bo majin nongmai kapsinduna landaba asi asuki matik pende IDP singbu ngakpi gani haideba Central Forcing naso matam sana control tawkidaba pungkai ama kuki singna nomai kaplak labasu mafam aduda Manipur State Forcing amata laikidaba asi yamna laibak thibane maram aduna maitai gi misam yam nomai kapsinu landadak liba asing adu khudakta faduna aingi oiba thabak lakhulu haike isagi yum segaiba manjunaba piron selagasu isagi asengba yumda laibana hena nuaizari bangatani adubo ngasigi ire kaya sida laibiriba iramda masida laibiriba praja khuding magna maitai praja aikhoina hantana yengaga aduga kukisingna manadaba midenda thambase aikhoi thamoida yamna nuaitaba phawe
Wangu Higher Secondary School da Lady Sanazaubi Kobi IDP Amana, Sahi Kaya Yamna one relief camp the Leraba Matunda, Ikusu Yumda Sangba Panglagani Haiduna leading a Cherakasuda, Pagaso Ikaida Cookie Singna, Namay Bomb Capson Basana, Ikubu Amuka Hiena Akia Kang Pire, Adubu Ikwe, Hanbalatana Yumda Sanganaba Honogani, Masigi Apapata Pumba PR Governmenta, Pugudabani High Kungi Padhan member Amadi Akoi Ladybug Club Sangsar Hinsinga Akoi Wakanazaba Lojere Aduna December Taz the Yum Zangjin Nava Haidana Koi Loine Imaisa Punama Akoi Ibung Papunamon the same Sare Aduna Masida Manipur Gormengi Taitaki Sukitang Ming Zangbia Torbungi Togdokse Akoi Yaraga the Ton Midanabagi Adunabigi Saita Mayamda Wakatsari. Ngasigi Manipuri Togdo Wato Sing of Sea Equigi Lusing Mani Haina Ladybug Sing na Pang the Badigi, Ohen Bani Haina Apuna Manipur Imagi advisor P. Rani Balana Fondo Kre, Manipur Press Club da Pamusing Unaba Adu da Mahana Maka, Tana Fondo Kibada, Pagausaw Ikai the IDP Sing Hanjinba Horakpada, Ikang Kanghodana Kuki militants Sing na Masing Kangdana Nomay Yauna Bomb Kapsilakwa Libak Tibini, Numeda Sige Ayukta DZP na Suchan Pura Joint Security Meeting Taruraga Halakpaga, Numedang da Asiguma Togdok Tokpa Asi Miyamna Achoba Wahang Hangnaba Masak Waheli, Tiangkang Kayada Asiguma Togdok Sing Asi Toktuna Labor Asi PR Labigi Wahan Tok Karino, Manipura PR Labor Matam Asida Cookie Singna, Toning Batobada Langak Sinasu Karisut Haidana, Labor Amadi Miyamgi Apama Tabak Amata Togdaba Haiba Asi Libak Tibini, Nasigi Togdo Wato Sing Asi Equigilo Sing Mani Haina, Ladybug Singna Pang the Badigi, Ohenbani, Miyamna, Come Ting na Waraba Pm Asi Laklaba Faba Karisu Haidana, Ladybug Miyamgi Sing Sing, Lan Lusinba Pam. Dabra Miyamna Asuk Warba PM Asida Equigi Lusingba Singna Pangliba Nungaibana Karino Makoi Miyamgi Lusingba Oibada Matik Saribra Manipur Kanbang Amluidaba Anobalengak Sembang Amluidaba Laterabadi Miyamgi Mihusing Pam Tadok Piro Thagi Tolop Saragam Mapangal Yaudana Ladeba ML Sing Asi Mapangan Yaudabagi Yaudaba Pam Tadok Piro Stera Asida Ladeba PR Lengak Asigi Sexindaba Kayana Cookiesna Maning Tona Toningbag Tobang Gambani Governor Su Miyamgi Punsi Amadelan Tum Kanaba Tabot Lokatpa Ude Manipugi Hosit Ladeba Fiam Asiga Banana Control Tobang Amluidaba Wedabadi Manipur Tado Konsapi Kro Lamdam Asigi Kunngakpa Kayadigi Kulai Lokatpa Aruba FIR Kaya Panduna Haurakliba Naha Singi Tungi Lambi Kaktatpa Aduga Cookies Singna Lan Toningba Matamdana Tauhanba Haibasi Lengak Asigi Asoba Aswan Bani Haiki Manipurda Governor Rule Lairiba Aduga PR Lairiba Matamsida Cookies Sing the Tong Mamong Batobada Kogi Hosi Paliba Lengak Sing Karigumba Wahimata Hydriba Adu Governor Namadu Action Lokatabasisu Manipur Lake Tibani Masi Lokat Anini Matik Sadaba Governor Lady Sarupadi Amatam Pabra Ise Wakalon Kogi Masipuna Maxicanana Toli Noibakan like Manipurgi Lusing Banedan Ladyba Lusing Humpugi Manung the Tarado Hydokaraga Yankai Leo Singsi Makai Doba Lady Moi Machindagi why am I Bawa Toy but how does it the Karigum Mahakis Maram Karigan Prezaji Amadamuchelan Amadamu Kafan Masa Mukainan Mapureva Mukainan Asigi Mikap Mirakon Mayam Sitaraga Moi the Pangiba Nungai Basina Karino Noina Sarkar Semanga Moida Balayaba Manipur kan Manga Moida Balay Taragadi Noi Yankaisa Disop Togiba Maduna and Liam Gania Bobams to Tamige upon Manipur Imagi Makedeki Thasiga Tangtra Taruki Nimida Punipan Makairam Tarakpadu Waida Kumbi Asigi Torbung Zipigi Pagausaw Ikaige Security na Kurak Hangdana Ladyba Mafam Sinda Kuki na Maitagi Matakta Boom Amadi Nomaina Landarakba Pia Lengak Pamde Lengak Pangamdrabadi Manipur Governor Pam Thadu Haiduna Ngarang Numidang Bisnupur District Tera Kongsang Bidat Mapam Adugi Nupi Kiana Kutamera Pajana Kongjang Sangsin Krem Tera Kongsang Bi Apuna Mera Pai Lup Nasunda Meragi Hongsat Amagal Wina Sangsin Kiba Kongjang Aduda Sarup Yakibi Singna Manipur Governor Pam Thadu the Bani security line Kukina, Maite the bomb Amazon no make caption Yaningde, Kukina bomb capsule like Yaningde, Haina Taba Pleka Casusin Nake, Saruka Kiba Singna, Tara Kongsang Bigi, Akwebada, Maru and Tedim Labigi, Sarukta, Mera Pina Kolaukia Lauduna, Kongjang Amasusat Ki, Saruk Yakiba, Pakpi Kobi, Mera Pai Amana Fondra Kibada, Pia Lenga Asina, Lena bomb Amazon no make Kablak Lava, Fabada Kukigi, Maike the Karigumba Lengaki, Maike, Action Amata Lokutaba, Hiber Seat, Libak. Lengak Labada Kanadri Haibani, Lengak Pangamdraba, Manipurgi Governor Pam Tado Piro Haiki. Santi Lady Dana, Lilukem, the Izarambami, Gasingse, Mayum the Hanzil Lambagi, Tantara Manga the Hanzilaga, Nong Hengan Baga, Boom Nahana,
mafam marang khangdana bom na hana security laina kapsilakpase sibu PR sarkar condemn tawi PR laina security laina kuki na taubada karimta haidabase misang mikhai naibagi miyengni haibase masana adum takcharabani aduna matik chadaba Manipuri governor pham thadokpiyu kuki da action loba ngamdrabani na pham thadokpiyu haiba wafamse ima iben singi taraptagi awa phongdoksari. United Committee Manipur UCM na sinuna Manipur crisis and beyond the way forward haibe hiramda nomagi oiba public discourse ama Imphal hotel ke sangai hola pangthokre United Committee Manipur UCM ke sahi ama chathakadaba silver jubilee celebration ke mari lenana pangthokiba public discourse aduda UCM ke president YK Dhiren Meitai amasung former Dean School of Environmental Science AMU Professor W Navakumar Maru aba president members sing ona saruk yakhe tharamadu ke manungsana Frontiers Manipur ge editor NCF Dhiren as hadopana Manipur State Constitution Act 1947 as the constitutional legal foundation for a new secular democratic republic of Manipur. MUG Professor Singlen Mesnamna socio-economic linkage between Manipur Meitei and other indigenous Manipuri communities and the need for a common destiny, a futuristic exercise. IGNTU RCM Dr. Homen Thangzamna socio-cultural linkage between Manipuri Meitei and other indigenous Manipuri communities and the need for a common destiny. Habi Hiramda Amasung Assistant Professor Department of History DM University Dr. Malem Ningthauzana, the continuous historical linkage make it essential for the Manipuri Meitei and other indigenous Manipuri communities to unite for a better future. Habi Hiramda resource person Singana Wangangki using a present YK Dhirena Manipura Kundaminari Bakanglup Kuntramari Kuntramanga Asidung Sizanana Leminana Bokona Bada United Committee Manipur Gi Lengdraba Pandamne, Todok Ama Toko Matamna, emotion amasung sentimenta, Tabak Tabas Sumloi, Manipura, Himinari Bafuru Kudimakuna, Himinaba Yabalambi Amapotop Tangai Fade, United Committee Manipuna, Kanglo Furu Kudimaka, Waris Hanaduna, Puna, Himinamba, Tabak Tauri, how Kibarisangani Kungo Homdoigi, may Ahum de Torok Deba Todok Asuna Kanglo Furu Kudimakta, Zaiting Peter Banate, Handak Torbung Amasung Pagaksau. The cookie kulai pabas in the Bomasun May Marukaya, Kaptarakiba, Aduga Mari Lenana, Mafamadu duty Taraba Central Forcing Adugi, Matakta Mari Lenaba Ministry na, Tabak Lokotpam Toi Haike. Forcing in a Kaikumba, Makani action of Pablo Kotungam the Bible said, Masiam the life of Tibani, must strongly condemn the high river, jurisdiction sida, deployed to river, Adulaba, paramilitary force poiro. Army ko ero tungan to le forces sing matakta makoi ko iba negligence o iba duty the section da ba adulaba adugi da mutam koi da lobham thokpa adulaba action sing ado makoi logo da bani mission miyam nga ona thami basing do madupu security lapses wala kanda koi nomai kapsal la tungama ya ngama pai se madam mapam da deploy to river security forces sing dugi adulaba lapses le ba makoi section da bani ni aduna madugi makoi sing dugi matakta koi Yagi Home Minister OBI, Defense Minister की मखाते लेंबो या OBI लाइन बा कुछ ही मुन्ना मुकोई की मतलब तो सब चाबा मुकोई की disciplinary action नल दो लोग पामी है वैसे United Committee में रिपोर्ट ना मुकन्ना समझ गया तो एक इशू बा खना नहीं ना बस ना तुम लम्चत की एक future हम कोरोना को कोना मिलने है वो अपने कंधे रखा नहीं Manipur Society for Skill Development, Directorate of Craftsman Training, Manipur Galwinana, Department of Skill Levels, Employment and Entrepreneurship, Ki Makada, State Level India Skill Competition, Manipur 2025, Hodopiki, Tharam Government, ITI Target, Infal, the Pangchokre, Tharamadu, the Additional Chief Secretary, Textile Commerce and Industries and Transport, Anurag Basbai, Skill Levels, Employment and Entrepreneurship, Government of Manipur Secretary N. Bandana Devi, Manipur Society for Skill Development, Manipur Mission Director N. Gozendru Amasung, Joint Director, Directorate of Craftsman Training, Manipur Phabat Longzamna, Mariba President Member Sing on a Saruk Yaki, Taram Aduki, Manungsan Sing and Kungamari, the Pangtokiba, National Level India Skill Competition, winner, or Kraber Sing Taramno, Okpa Amasung, India Skill Competition 2025 Kids Sing released okay. Taram Adu State Level India Skill Competition 2025, Chief Guest Anurag Bas Baina, Hongdokiba Galwinana, Mahano Fongdokibada, India na Apuna Missingi, Sad Humpuga Manga, Youth na Oidi, Government of India na Naha Oediba Kayabu Skill Labor Naha, Winaba Makal Kyagi Skill Sing, Scheme Kaya, Hodok Tuna.
Kudong Saba Piri, skill competition asi, Maliam gi oina competition, Toba, Matautai, Afaba skill asi yana maruoi, India asi, ngasi skill movementa, Maliam gi mangzil tabale pak ama were, asigumba skill gamari, Lenaba Tarung kaya pangtoba sina, Naha Oribus na Kudong Saba kaya, Piragani Fongdoki, Mana Makatana, Maliam gi honglak diba Okomukaya, Asigluina, Naha Singu skill makal kaya Piduna, Ngasudi, Maliam the skill Kwaidigi Laiba, Laipak Singi Manungda ama were Fongdoki. Now we don't have the, international boundaries. It is called global village, we all know. We can move anywhere in the world and jobs are everywhere. It is just the quality, the standards through which you have undergone. And that is why these kind of events are very much necessary to introduce our youth with the standards through which they have to undergo, what they have to learn, what should be the curriculum. The standards I would again focus and the quality I will. These two words are very important in any kind of skill program. Our youth, they have carried in Manipur also this momentum forward with the pride. At World Skills, which was held in Lyon in 2024, India achieved an impressive 13th position globally. This achievement is it is not a statistic. It is proof that Indian youth can compete with and excel among the best in the world. How's the Pog Marathon attend the break of Malamunasi? Free varicose veins consultation camp. Lakliba December ki tarik tara nipandagi kun bhauba ayuki pung tara dagi nungthilgi pung ama bhauba free varicose veins camp pangthok chagadauri. Surgery tawdana amadi ahing lektana endovenous laser treatment EVLT tawba oibana nabagi chang hantahali loinana dakpham sulehende. Adomna khongda singli chakthopagi layong asi leibiragadi khudong chaba silobi hongnapagi damak Caesar Hospitals Langkol natraga pizariba contact number asida pau phawirak number ganganjari. Honglakliba punsigi lambi sida araiba chaba yaba makhai sasinari aduna hidak langthak kayama chadaba yarakte sasilliba singduna adomgi liver da kayam sokhalli khangbibra liver nabu soklaba chaning thakningba phawdaba puk nungaitaba khong hamba nungairaktaba amadi kuchu kumen senghallakti khuding maksibu ngakthokke hairabadi Jolip 100% natural syrup amadi capsule Jolip 100% natural syrup and capsule Tada Yeme makigano Azam thammo sigi yumse next Pm-Istv na checksin na laksilaga thamgo banine Tadarang se juhar habaga amta kidarbo Asumna mayamna na machalbo ngapshan dugum masigi yumasibu asoyangan kokadabagi next Pm-Istv na ngapseli next Pm-Istv juhar habadi ngakokna na basem bani German technology sina bana concrete ka tokna tinaba matamda kapamul amuk hena hengaladli next Pm-Istv strength is in the quick Matamgi nungsit nungsa amadi ainga sana maram moiraga lok tungba amadi khubana singba tatana thohalli pumna maksibu khudakta phanba ngamlaba Capidon cup syrup 100% herbal product ni lok khubada natana nakmahi chelaba amadi khangnau mareng chatlaga lok kangkhu khuraba Capidon cup syrup thakpiu Capidon cup syrup Break tungda makhataba pawda Multi-Organ Harvesting at Network Foundation Imphal na Director of Health Services ka kusam maduna namit ninigi oiba Angel of Change Volunteer Training Thorum State Medical Board Room Directorate of Health Services ta pangthokre disease organ donation gi awareness hengat hanaba pangthokiba thorum ajuda Health Services ki Director Dr. N. Hemantukuma former urologist RIMS Dr. Sunam Rajendra Singh Jenoms ke Medical Superintendent Dr. K.S. Lokeshwarna maruba President Member Singh ona saruk yakhi baga luina masak na bamiye ki ajo saruk yakhi thorum adugi manungsana training manual form kibaga luina project coordinator notice and a project lead Manipur Mohan Foundation Laisam Monikabu organ donation ki wakalol hengat hanbada mahan khona kiba Tabak Simbo Singh Tabaga luina Director Health Services Nikai Kumnabu Utke thoram aduda community level da ethical organ donation hengat hanaba amasung mathok taba knowledge amasung communication ki matangda khananaina ki Kontrata elek suba laikhidrabugi ningsing thoram amadi dharma na lamda khana neinaba pangthokre Thobal December Laisam Mani Gora Sangit Academy bo likhat piramba Laisam Mani laikhidrabugi sahi kuntraga tere surapugi ningsing thoram amadi academy gi laikhidraba guru kayada katpa guru kirtan amasung dharmana marai chaitharakpa haibasida khana neinabugi tharam ngasi Thobal Wangkhemaya lekai de leiba Laisam Bijoy Kumar gi yumda pangthokre Laisam Mani Gaura Sangit Academy imong manung amadi sagai nataina punna sinminaduna pangthokiba thoram aduda Wangkhem Assembly Constituency gi MLA MPCC gi President Kasam Megasandrana athoi methung Huya Lalong Manipur Thangta Cultural Association Irilbungi Director Padmasuri Awardee Kaksing Tabam Sanat
Thoiba Sarmana Toramapu Aduga Social and Cultural Activist Film Director Producers Rakesh Narem United Manipuri Association Central Zone Assam Amasung Uma Kamrup District Committee Guwahati Assam के Secretary Raisam Buddha Chandra Singh Raisam Mania Gaura Sangit Academy के Principal Kala Bhusan Awardee Narem Gulab Singh Amasung Raisam Mani Gaura Sangit Academy के President Marang Tim Narahari Singh na Akhanaba Mithulan Singh on Saruk Yaki Taram Aduda Atre Mithulan Singh na Lusing Duna Saruk Yaki Basing na Pung Isai Larik Haiba Thiba Jagoi na Singba Lam Kayada Thoidok Hendok na Mai Pakraba Academy Adugi Laiwe Kraba Guru Kayagi Mafam da Guru Kritan Amadi Hai Lai Katun Ekai Kumnabu Utke Loinana National Award Lasam Bezoina Moderator Waduna Dharmana Maraita Tarakpa Haiba Sida Khana Nenabagi Tharam Amasu Pangthoke Manipur Sumang Ilagi Lifetime Achievement Award Yimlam Bang Gauradas Singhna Wangang Loi Oina Khana Nenaba Adu Wangang Ke Transgender activist Malem Thongamgi Manipura Santi Hanjil Halu Haiba Cycle Khongser Kangpobi District Phauba Yaroi Haina National Highway da Nupi Sing Thoraktuna Ahing Yarekre Nupi Sing na Satharamba Khongsang Adu Nupa Sing Yausilaktuna Highway Masang da Mikum Nahum Sing na Leike Christmas Kumai Yausilakwas da Mahake cycle Khongsar Asuna district Asida Pandaba Thogdo Thorak Nambagi Maram Oigani Mari Lenabo authority Nasu Mahaki Khongsar Asi Lepan Binaba Kotuna Kanganba Laikre Amaramna ISTB News da Pangba Pauda Maliam Thongam Ngasi Ayuk Anganbada Imphal West District ki Manung Sanba Sengma Yorokre Hairi Adumapu Mahak Masamang official Wena Sengma Yorokre Habigi reported later. Wangway Assembly Constituency ge ex-minister Oinam Lukwegi lising Makada North AOC Lebar Ras Medi City Hospital ga kusam naraga Ras Hell Well Card ki Sabigi Enrollment Program ama Yumnam Hudrom Thiam Lesang Khongda Leba Public Community Hall Pangchokre Kar Sabigi Tharam adu the ex-minister Oinam Lukwai Ras Medi City Chairman and Managing Director Habizam Rajan Wangway Election Managing Committee ge Advisor T.S. Syamo Ras Medi City ke staff sing amadi Kendra asigi tongan mafam digi lak pamiye kya saruk yake Wangway Kendra the MLA Oina Kadon Minister of Habu Oremba Oinam Lukwai na haikibada miyoy bahibasi tamang ngamde karigumba kudong tiba matamda Layang laga kan bading ngamgadaba anaba kaya sel leitabana maram oiraga laikhidaba kaya aikoina thengnai hariba health card asina hospital asin layang ba matamda pigidaba khudong saba singdi layang ba matamda apunba tariba senfam adudagi 25% taba OPD amasung diagnostic service ta 25% taba amasung pharmacy da hidak langtak leiba matamda 15% tabagi khudong saba piri hospital scheme asigi oina family member taru faba khudong saba piri aduna hariba health card asina khudong thiba kaya degi khadang oraba Ngakthok Minasi Amadi Kanabasing Asi Laminasi Haike Raj Medi City na Pirakwa benefit asi Kudong Chaba si Ngasi Manipura health care benefit ki और health care institution hospital यामरुम ले private hospital मैम अम्मा अदुगा सरकार की government की hospital चौवा अनिले government से की नतबा private कोई ना लड़ाई होना लिखचर का ले वो hospital से हम ले ली चीज़ hospital राज मेडी सिटी अते हो गया नो मैम मचु institution मैम लिखलतना hospital से चुकी मते याम ना improvement याम ना develop मणिपुर दा मरुवे इम्फाल area कोई लिखलनी मसी अनाबा आये थोड़ा को मतम दे कोई ख्वाई दगी लाइव फबनी hospital में चिंगा मपा hospital में चिंगा मपा से doctor की मशीन से तुम यामा Liangmai Imphal Market Committee na Sinduna Imphal gi tongan ba mafam sing da jathaduna lakhiba Liangmai Imphal Market ngasi tragani chodak subuk oina khurai popular high school ground da Liangmai women band kia na saluk yaduna pochai yonakre haiba Liangmai Imphal Market asida mioi kia organic oiba manama sing yauna poche kia leiba laknakhi hirama sida Liangmai Imphal Market co convener DFU Pridmaina phongdo kibada kaithel asigi pandam di tongan mafam sing satuna amaga sakhang maikhang na handuna yellow fruit sing Hiena Apaba Mari Amatung Koina Puranavagi Damak ta Pamba Kaithilni Adubo Liangmai Singi Oina Kaithil Pamna Mapam Later Wasida Tuan Club CSO Sinamatang Pambira Wasida Tagar Pasu Fongdura Clay Kaithila Suna Yellow Fruit Singi Marakta Peace Integrity Project Nabagi Haukraba Ipa Ipu Sing Honaduna Laki Haiba Wapam Sing Sufongdoke Jingdigi laga sumaina Imphal da lakwa mata mai teaching na sumaina khoi bu phajana okpiba tumpham chafam pibiba
अदुगा सुमाइना लेरिबा चिंगमी लाखपसिंगबुसे लेनेबा चानाबा थक्नबसु मुक पैक तौरगा सुमाइना चिंगना हानबा सुमाइना अखोय एक्सचेंज तौरंबा असे यामना फजबा अमा ओये काइथेल कुंबा मतमदसु सुमाइना हौमिरक इबसे काइथेल असिना अखोयगी इंटीग्रिटी पीस यूनिटी असे सुमाइना लाखिबने अदुना मसिगे प्लेटफॉर्म से अखोय स्ट्रेंथन तौदबि यादे मसिगे इकोनॉमिक एम्पावरमेंट से अखोय सुमाइना तौनरगा अखोयगी इकोनॉमिक इंटीग्रेशन अमा लेहल्लगा सुमाइना चथदबि यादे हाइबगी वखलोंद सुमाइना ngasi से लाक्तुना लेबने मथंगी अखोय इमोइनु से 31st ताए अदुबो अखोयगी क्रिसमस का न्यू ईयर गे मरक्तुदा इमोइनु गे दमक चही अरोइबगे दमक चु अखोय डे 30 दा सिनजगे हेना सुमाइना ले Minorities Student Association to Manipur Sinana Manipur Press Club to Minorities Rights 2025 ki Thoram Pangthokre Thoram adu the Economics and Head Department of Southeast Asian Studies Manipur University Professor Dr. Singhan Maisnam Associate Professor DM College of Arts Impal Dr. Said Ahmed Vice President Amuko K Helen Convener Committee on Peaceful Coexistence to Manipur Advocate Sajad Bhuya Core Committee Zulia Singlai Amade Izus Ahmad President Minority Student Association Manipur President Member Singwana Saruk Yake Thoramadu the Minorities Student Association Manipur ge President Izus Ahmad na India government na minorities miyam gi oiba khongsat sakot thorangi Pitharak pas scheme kaya phangbang ngamdana lail erakde asigumba government ki scheme kaya asi minorities miyam da mapung fana phangnaba amadi makoibo Wakan Tahanaba Ngasigi Minorities Right 2025 Asi Pangthokpune Manipur PR Lengak Laina Laina Singani Kungo Homdoige Megitang Ahum the Tokiba Kangluki Irangda Mayum Makai Tadok Lanjan Ruraba Miyamna Masa Masagi Mayumda Torbung da Hanjilaba Matungda Atamana Nome Kapsila Pasi India Lengakna Akoi Masilgi Marakta Nungaina the Nabasin Manbasi Yaning de Haike Yoi Krana Minority Welfare da Adagi Minority ki akwai ki scheme sing sida khananing momong da sanaraga masagi puri gaw ki pocket da sanghal lakan da leiba poche da helaro si akwai khuning mak minority ki hakphong ham thok right sing se akwai talasi khangminarasi so thar leiriba minority community akwai sing se akwai develop tawminasi haiba ki wakal da minority right di ase MSN sinjabane Security Force Singna Ukrul District Forest Department ka kusam aduna Yawlem Chefu amasung Lamlai Singfai area gi LM block ta Tharamba Popi Pambi Acre Samagani Furam Haidatuna Mangan Kre Mafamadu da Saramba Loktang Singtara Taruksu Mai Thadokre Haide Mathang Saidi Singani Kunga Taruki January Kungani Pandagi February Ani Pava Kerala da Pangthoka Ribani Futuruk Suba National Master Athletics Championship ta Saru Yarugadaba Manipur gi trial Wekraba Master Athletics Singe entry Tasik Tangtaragani Pandagi Kunga Taruk Fawa Ayuki Pungipan Makaidigi Mapan Makai Fawagi Manungda Kumalampak Main Stadium the level office ta Thajalaknaba Kangalakri Jarul Asinamaka Tana entry Thajalakpa Matamda Mafi card Aadhar card Xerox copy medical fitness certificate amasung passport photo ani Yahulakadabani Haide Manipur Central Prison Sajiwada Nimit Tarane Chataraki by Annual Sports Meet 2025 Losin Kre Prisons and Correctional Department Chataraki by Meet Asigi Losin Magi Tharamda AD GP Prison IK Muifa SP Manipur Central Jail Imphal SK Bradika Manipur Central Jail Sajiwagi SP Said Abdul Samad Susaruk Yake Central Jail Asida in Ladyba Inmates Singna Tongan Tunganda Masana Nipanda Atoy Hentanaki Mako Matang Tarabo Singda Manamatum Sinsu Yan Toke Golden Football Club GFC Kiamgai na Sinna Kiamgai Haibong Makong ke YPC Ground Satharakliwa Ahanba 9 Village Open Football Golden Football Trophy Singini Kungama Kungatarukta G5 Herok Amadi MFIs Katrigao Mai Pakre Thasi Tara Humdegi Horaga Team Punna Kunna Group Mari Thona Kaidukula Saruk Yar Sathariba Football Trophy Asigi Ngarang Sanekiba Ahanbuk Round Ki Nipan Super League Match ta G5 Herok Nasweka Thiam Konjil Bupanjil Manga Amada Matiba PK Trophy Asigi Ani Super Ground Ki Sanekiba 9 Super League Match tana Mazibur Farm House FM Ice Katrigauna Uyol Langdumbo Panjil Ani Amada Matiba Piba Ngam Kibane Haziro Chilakpada Mariba Pau Amukahanam Jawaharlal Nehru Institute of Medical Sciences Jenims Lingkhat ki bagi taragani pan suba Annual Foundation Day amadi Jenims Dental College Lingkhat ki bagi mapan suba Foundation Day pangthokre Analayeng gi lamda Jenims Hospital na mangjil tharakpa si afaba khongthang ama oibatana tana afaba mahiroi kaya ama su puthopa ngamle haina Manipur ge Governor Ajay Kumar Bhala na haikre
Jennings ki microbiology department night duty tabe staff leitabana test tonaba sample patient gi mio singna ahangba table da sinare hairi amasung Marine number department of field da chatabana lomi singna piba scheme low udaba mi da piba yaure haina kunal maring degi nomai sing area farmer association gi secretary thangza yaimana haikre Hoji Fab ki da IS TV sandok sire pamatang aswa da tension jari meyang tabiri ba mayam puna mapusu amukahana khudum jari